uko nuko umwana w'imyaka 2 kandi ubwo ahwerirwa umuntu utenzire ngo bamumanye bwa nyuma yo kwata katambobwe mukisha ari kumutuntuza aka kasende kahame kutetari yemwe nemwe nuko kuko mushaci wetu w'amakuru muri Shema oyibizeho polisi naye kimukiramwe kacungura umwana ubwo bwahati uri mu irwari rya Kaboye Health Center yakana reportage ekatungwa 2014 okwa mushanju umwaka nogwogu shara ndushayi 12 z'umwazyo ngumwana ogu akaterwa mukishe na nishe haza abataka ko babiri concerned bakwata video eji yatanga kusaturatinga eventually information izi ya police. Umugambirizi wa polisi bwa Bushenye Mpango yatugira ngo Kennedy akabinganye nawo mwana ubwo bire naterwa orukumanywa nkadene stoka amanyati nuko kushero ndijo zitimparana zikatandikiraho kunga kandi umwana kuyakiriye kuyabe mbere kuzidabanungi ishiya gumana bara kumuhorizana no kureba kasete ko kurebera umwana ogwize yagarurwa umumakabishe so eventually kandi ishe urenda kayatunjura ndizo mukazi kandi ngira ibyo bakazi kuza kureberera abana batara babo n'ikintu kitorobe so eventually umwana bamutire bambona bonesa ari no kugambira ari Health Center for Kaboye ariyo natunga medication mena ine myaka ka kwa munana na izemya kebiri bande urukure byo bwambega ningashigiso habwe gombora ya Rugarama kandi uryo mutura wabo nagira ngo Kennedy akabashire munyanya wishenkazi nuwe yazire mu mwana ubwo akakwana munyanya wishenkazi nkamwe no aditeri sinzire kujana munyanya wishaza mu mweto gubu yakwande yamutwe atwe yamutwekere bazara kana hati endeberra ugugu musikazi yagumata kweza bareberezo ugumwana Kamari yatugira ngo kugarura umwana ubwo mu mikono y'abazire be nuba wamwendeza rufungwa habwo kuba bazire no bantabo yago nukwe kushaba bakubasa kutwara umwana ubwo bakamuheka nunji embera mbwe niyo tununji abako waiza kuro musigazi ayina abana bashatu konka omukatine yonju arupanyisa mu trading ayina boda najivuga konka tine ntasya ayina abana bashatu tukorera ngwende bera netaro okurugerera hari polisi abana bo kutwarwa mu koti nyencha kare aha mushango gwo kuturugunya umwana gambara na fire yatwebo wa state atone kugira ngo abantu aba baba namazima nuba kikozire batwarwa mu mboga z'amateka barebe ikibakozire akana bakakatera bakakora kubi bakimanemere ubwo hato umwana ubwo ari yahirwa rya Kaboye Health Center yakana ahatine muntu nomwe wo munyabuzaro rukumurebera kandi twashanga bashaho bakabuha bamusasiwe nubo bamujwekero tujwaro hamwe no kumuhotwa kurya ngo bonda kafuna amagara marunji okwenda kwera umwana ubwo Teresi mu ya note umushanje 82 59 91 91 gasha kwa mayi kwa twakiri